Nirmala Kenyam, Bia Kamal, and the Mandun Chankosnyak, Kerikot, Shalshoda Shankot, Nyak Shanget. Raja Balade, Bawere Wishka Gambela, Keki Dwell Gora, Tadan and Gor Gad Ko Gor Kenkaja Kagambela, Kenyam. Baraj ke journey dung dul gor kamanan today which ka gambela ni ka korgwa se danesho ko dul gorka shikondi al chuiten gor kon better education aran ga kon gor dul gorka mangwa tai shana shuch ke ja no la jen gwas mananan dong mate ka tak ke jal ke shuk ki mate ka tanero los ne ka wadar ngot pinye gur re dwarun bodul gorka gwan mishadul gorka chaje leptin no wi gwar ka tok buny no gwam nanan gor kono de kon dul gorka mangwa ke dul gorka mi de ngwane de jekten no gor kona la kona jen na shanga kwan mi cham kurun wang tala mi shala breakfast ta chaje jek rein wore ka gambela tala ram mis ka kwan sha ka kwan ron wang no bagat be jen bo dul gorka no gwam nanan ken kon bo gwar winmi no shanga piu tala ka tala piti mazi bo bene ka shang der gwada danan cha oglun bulun jok shang no be benure yok bo ok be ka gwich bu nyogo jeni yok run wang bi ngwa dul gor ka bu nyogo ben ka shang der do dien kanan gwada danan witin la kula mo ke nok la ka mo ke kit ka do badana dong de dul gor ka je ka bulun jok shang ngai ke je gatin wan gatin te nyam amene gatin kontilari nika amantin wo pinyen wo dul gor ka ta chana jal ka je ci kono je ka bech ci kono je ka beje long gwan mi tele kwen mi sham kone kwen mi la lot mi de laro kwen gwa sham kone jelle kon ko dongde kon dul gor ka mo gwa de kon kule jek kon itin kon te kan dul gor kan jek no wal ko kan kon dial kan kon dul gor kan kon jek la to la dul gor mo gwa ndan de kon kule teten mi ci kon dul gor ka mo gwa be jego ci kon gu jen wo ngum de lel ko de na ko char ko de na te ka tokba to dan la tung nori ke tu den ko ken kon de na gwar ka waze dan me to dul gorka no kone ko lan wote gambele don ran je na dor gwan bo ore bo te kud meden tong mi biar dol gwaskel chang kon sha de cham shari no run mu watu ko gwar don ba she mar ba kule lok lo ban kare gor kare me ban ka je ka dul gorka cha ban ka taluk sho bran ba banachur sho bran ba de je ba ga la bi ke mkel ke gol kel ko an yom cha gwar mo gwa cha je ke cha tok ba kulo gor kalat ke baji chu ban moy lat bo kuma ko ta medan te la gwar to wan te gor chu shwa mo chu tin ko kon dial ngai kon no ta ndan la ken cham na tuar ke cham ken ni tinga ke nyok mat ken ni tar kwang ke mala kona chola no wach la no wach no wai ngai kona ka cham kon ka mena mona ni akena kon te la mit ka gwase dan te cham ka ku dul gor ka ko te la kon mrongo kon ko kon wore tin te rewi ka gambela o gon ten ko kien la kon pur karew ko ron ke ka dio ko ron pur kon karew ko ron no karwel bana pure chen ka jom bana pur wi kier jen gwada dan je kon dan ten gwada dan kon boda je ka je long gwada dan wo karwel ko te la kon bel ke tamane te pin la nyala ka yera be ku mo bel kon bu ku tu dong ba gor bel ko na te gol ke banadi rom ko tuar kana kon sham ka liep ka ngu liep ka bel ko bi ke che kami she jan ba bete ko ba ok ba ka bar lo mat karim ho ko karim ho kwale shamone ko gwada dan kan bel kan she kana dial to ga dishana face ko de kon kula ka fyonga di
shu kono guje no de kon dul gorka de kono gorko dul gorka jan dan ko kono jako ban dul gorka bana ti dial kono choy ko kon bana ko wuch rewe dan kono kon te ke no gambela kin nuore te kon ke riek pini ko gwada dan cha do kon cha ko molo nyoy ke ruwe la kono bere chini ke keto yo bi pin ba jo mu yo bi pin ba kud be tel pi bu kon kulo nyogo jen nyog bana o de wini ka gwada dan te ke pi ko kon to kon ko jen gwada na kon kula jel ga ngode ngwaze da ne te konde chano go de gwar ka gad dole shi ka gwar nyet shi kan gor dol no mi shaw na ngara dul gor ka la gur ne gadul jen bodul gor ka mashi ka ne dia la gor shi kon ta shu ka shi kon nen ke shom de dul gor ka no shom shi kon nen mugu kon ben ka tam men tama ko muraja tin ne ku gambela ke quality education and an men jiana tamare we dan ka gambela it doesn't matter whether jina nyak ke jin nuer ke jin majang ke komo ke opo ko ngambela ti ga do dang dit baratin nueriatin majangatin komotin ko opo kendo dang die je ti kan dia tina ro ke tu ken gambela sheng ne men nuere kala majority ka gambela tina ro ke to din tina ro bok ko to bar kene de kontin la highlanders ke bun oromo ne amara ne tigrian ne even afar ke jiddu bo kini diala kondin chen gambel ti do to gol wona ka kambata ne kenden kontere ga gambela tan yen ngai ken tong nuore ka der ko dong ken ke jinya ga da la ngo ko ka bran batung nuore be je kula ngach still kan kon bere ga long ru dan kon dial ko gwade dan chen kon da wich ko kwi kon no en dul gor ka mo gwa ki em chum chum ne dial le kon te chi to mu chiran je to dong ti ga gwalat bene dial bu ru den kula bo nok doro ne to wan bu ga bichen na doro ka kwi kwan dan ba kula cham ne te nyam kene to kene re konte chi chochi kene jek kene ren konen shukulu chuj ka gorko de education de jaga jago men me shi aja ngaje no jete ke listi to ko kwitong nore benera obega mention ramse you know karam do dien mede nyoko shul bol kene dialati kene ko kene konden kan should can mention gwa tung wala long timo shi fight ko ba tung nore ba je gor ka gambele ko gwaze dan kon chi konterek bere kene de konte te ka tai dan te tin ko ken riudien dial cha ka dominate longo kun cause kene to mo kwala la ke kana tal ne bunya ko gwaze dan nuwer shi kana no no bakana tal ne na chi kana gor en to ge dan e gor ke ber dorien gor ke ne gor ke ne danyo kon nuwer gor kon tok nat ka kalara ki kurgan kan kon gate kon de gor ke tok nat kalara wadi dan ko ne en warda dan ke tami dan ke be chole zun ke me cha kam kon chi kurgan chi lar jen chwale joko duno ne ke nyam te ke men chwale nyon me ram nge nyon ke nge register nan to kon dia le kon ke nyon yen gwade dan e te tam te ten jen gwade dan te kwad ya te ten gwar no te ke nyon mi ku nyon bi ngaje no jen center dan te ten ke jen da ke ten ke na ke nyon to na ban kurgan ko nyon ne jen gwade dan te pu te ten so la nyoj la ja loko mala nyoj ja loko la te le gwan mala na te ke jen gwade dan so china ben ni china bre kurgan ngone ke kwalong yo ja ta ka 5 years ke ta ka 7 years ke tan dan me to dur gor kena dia la to ka ti to me je ben ko ne re konde chi ngak chi ngak chi ke bul ke ke ram sexual kene ko kena to me ko ne guje no de na de ko wekel kene ko ken don kan men shino ti chi le lu ku tong nore ke ji tan chi lu ba ku tong nore jo to go no cha je gur no bana tong nore bana je gor ke ta me dan ko pen ko gat ko no bi ko tong nore bi kena ngach garan tong bu ni tot ke garan tong bu ni o ba buk tong nore point de ba je print ka gambele chini rin wan chi lu ku kwide ma shi ko na la de no tong nore be ne kon nuer te ke tung wan long ti yo lat ka gwa de dan ti dong ban bu jing wi na tam ne de fai me dan right now shi ka bet ka kan kon ga de ti bi ku gor no bu tung nuer ba nyok mu we ka wen ya right ne ka kwi ni chang no tung nuer ngai ke shu cha tung nuer cha de gor mun fai ne ka kwi de tung nuer gwar je gwa ya dum no te ka mu ku kon target ya university ku kon target ko yi kon ngai re gwar je lo ko tung nuer gwar je ne we ki target dan je te ko higher education woni di altino
ko jan gwa dana cha target ai la tin tama ka do dan de ga de kan te ko kien de kan ngajre te ka de kan non we dan ki target dan cha university jan gwa dan te competition te tin tama jan gwa dan te ko te muku na rin prepare ko ci kon ngaje no ci quality education je tel ko ne ka gwa dan ko me dan e sha ko ya butar ka ku butong wer bertin ko te ne sha chang non je no de tung wer da sen ni wo ba gambel ba je don ba tanat ka gwa dan ring mukani nan chana nak tin ba ke liam to ci na liu no wal ce pai to ci na liu lung tet ka bar rami mo kwin manan to ka bar ce gwar ka bar kel I know them from 0 to 100 ngaje kam chu man tama cha nyog bin ler ka kel bon ko da na ta tan la re ka kel chu man tama cha bar che ngaj from 0 up to now cheng ne me da ne je ka kore kwala da bre je no ba ngaje no mutu ko che ngaje no ber da not good friend chigne to magoro de kono nya right now can it kon jar ko kono gambela and I'm going to talk about it because again in kon jar ko kon jin brach che jen wala brach tege gore je bu ngane kono shoy ka do bi ka lat ka do da de ko nya mo je bi ka lat cheng nam la kono bini ram mo dong chi gwar long chi te PhD ke je te ka master degree du ke je ram dana baling ke chung nyam na dong a pastor je ram dana ba chi de baling ke jen te gurun tong wan ke jen ba ro de baling one cha ram mo dong tel title ka community cha ro de cha ke ram dan ma ka nga je no fan yan te le ne te chung jode I can say that because she lo ko chen lo chen chung nyam na lo ko la ro nyan bang tele ne ti de la ro shi ke chung jode kia de ka de kan link kia de la ro na ta ko audience I do not have audience the modem dan la de kan run reality I advocate for all this thing ko den where they can go ba la ran jo la to ba community but right now che ben caxton ko she take a time mo chi kon ngai to kon kamal but still take a reject mo da kana watch te kana real ka and these are the things in kon de kon fight comedian ko bi kon won yam agwa bana gat kon bana ka prepare ka kwidol gorka ki education ka dien ko wodien ka university level ngum biawre kaka ngum bu ko shoot right now ngut ka kwa men de kon la do ki men dien de ga jaga jawu ni amon me jen dan gor kon no de kon li amu kon ben kata dan dong biaro jen bialin ka jan ngam bele no ba klan ba ka gorshi mana na shalin no bana gwar ka tung nore chin na liutin chikum ngayen mo no ba let ba ka jik bon chin na liutin ko chan wer cha no chan ku yir dan wi kon law peno cha jen na nore pon kuri ko pon cha jen na nore fon man chal ke jini na cha jen na nore alian sha je kon ngajin no gwada kon ngen yalan ifi dan ke liu ko kon eti liutin na kon sha lo ping ne kon mi kon kwen kon ke ka ta dan chan liu ye gambele de kon ngaje no cheje kama liu kon ka jemu godol gor ka ko la gada bin de wich na be jen de wich be bin re ko be gwa of course ala wuje we dan do no to kon de win chala no chieng chi chien an chieng chien dan do no shi kon tere to kon de win chigan lana yen wok en yen no jela dan lana la eno ana makeli ko shi ngaje no jin ramu moloran gembel bi ngaje no ngumu de gwa ka mi shan ma che ngaje te right now ngumu de gwa ka shi kon ngaje no na ko ni shang already na me mi kon ya la ngaje kon aware of it and mi ram dong chor bane ko la te ka chor like by the way is there she chor shi kon ngani chor dana nen chor dana tel wan chor lo ja tin ngaje no sham je la bat be bet be man gera la lat ke lo che gur no dong be jeli na mone jen na mo shale chor no barai now shi ko kon chor wan gare chi by any mean dope down de ne la je ke mono bi ajeli cause I know mi she ko dan tem ko rara din I don't think da mo ke bongre je do not happen cause ngaje my right ngaje chunka ngaje tin kona dong community da gore ke che dem to kiran che de blindfold che de to be le lu en chor lo chen bi tell that person oh you are wrong right now je wrong ku kon la den tem no te kan wan ti je ka tem re society ga dan ti chi kon kalat en wo aduo badien bana ka kapchong ka jama en men de tin qui education ka mo kon la right ka qui de environment gol gorka gambele right now goro je baje correct goro je baje real riune ne kon dial kon ngi kon gambele tu ken ka gambela teacher education el sign college me nya ke shole walen wo je ne TTI to kon ke TTC la teacher training college I think in the same thing to kon kamu dien ka gambela la technique ko college ngi ken na tin ke technique ne to ka tan
ken ne dia le ken idon content ngai ka kon mi jin background education ga dian a poor education she education de la ro nga ka che gwar la to ka che pe de che chu ka na chu ko ngode a chen ki to ko ngaj ba ko ngode shile de kon lat ke chi be ngaj no ngum de lat zero no mo dun no la ran ka practice ko jin mi chai nge jaram no don ku to bo men jin bo shi be ngaj no mo e nyong ni na ka yin siang yar ke yin siang chi to den chi mala learn chi to den chi de ngaj ma dong number elite ka poor education dan to go kon cause min na ka jin siang pat ke ji quit ke ji ya lat ke ji je e do ni de ra mo de je to de ku ngai ke jamo karan la to da ngeji man dan che jin yo siang mo go to dan kon wer ngai ke jamo ne de ko kiene joro o kono ko ne ko chang ja kon che mi je ko na buru no de ran lu de ran de ran de mo kere ti ja gore bala gono do dan dong de ya le ke je chang ram mo pai de mo ne ga te gwa bi yo mi wa la de mi je bi ka bi na jo gare je ga la la ko na bi jino no be shen be lele be jeno so to kon ka lo bare dan o de lat ka kon je ram le di je ki to de je mala ne yo kon o ki kon to bo wije jana dan kwai gor te ba mari ba prioritize ka ngar ka gambela ba tu nyam right now ka gambela ko ba ja gora gar tini don jen go dan the problem te no this that's not where the problem is ke jen go dan rektin de ke te language na min mo don gambela te pinu win chi language gambela te pin ka kwidan ko kon ti kon gor no bana mila rek bu kon bi no area ban mila rek bana fa ka kwide te mata ka long ta right now I don't think they 1 2 3 they ka kwen ke ro jok che de to good thing ka community I'm gonna do it ko gambele a state cherke state ko kien ti ka right ko bilar na me chem che gwa ka ko muda ke neka gor ken quality education mo ko mu kon ben ke education right now ka ta lat kon e jamen cha bong na cha to ko be ni me tar ka je bong ten cha do to ku yen lingan tama grade 1 up to grade 6 gor ka tong nuare grade 1 up to grade 6 gor ka to amari alo cha ka da anyo grade 1 up to grade 6 ka nyua gor kan ka to bar ko gwa ka bar ko bar no kan rodien ka rodien chigne te ke jitel chigne gor de kan yo ken de kan no I know these people so ko gwa ka ko jenda na gor kan mi shi ko office de kan rage to bun by the way ngi to english bo be ken get la shal ga baji get barar ka jije ga yonya rore lo gwi jillo jin mitalo ke jino jin gad gambel you know maybe lo tel ma to ka ji e ka kwi ko nge to amari jin cha edap ko tur chang raji tung re gambel di ra ke je di let freely ka gambel taram di jogudi ko ne de wi ne de konen boke ne ku ke ne ra ke tung na ti bin le bun ti islanders bin loko ka gambel le ne ku ka nuare ku de yi ra pan ka to don michil mile de cha de bin ne jogono jini enne me isha gwa ka ji ku ji to ko chi jiran gambel it does not work that way Ramishal indigenous you right ka language ko right jin yal ga tong mi jin right ka turun bi ngat to gara bi ngat then be let ko ne de we serve ka ne kun ka nganu we serve let's say mingi ko na ka to ka mare ka ngane ku kon ka serve mi ke village de which kwan la ya assessment we la ran jin ka ne village bu right ka to ka nor wal right ka to bun ke ngau ke ba translate ne ji ka dong jira mo jo chi jiran gambel chi jira mo right ka to nor ko mi jira mo sai let kan war zone tama cha de lo lo nji tok de wi lo jin gan wer mi ngan man le ro ti ni ga tung wer ja ni je tok ken la red kontin de kan la bu chu garpin mi a nyak bo we dien ka nyak zun ko nyak zun ja ten bo ra ga da nyak thong mi ma janga be jena ma jang fo ne bo ne bo ke re dien bo ka ma janga ka ma jang zun bo ra gwa mi ka ne ken ka to dien be re sa dien bo nga je no ngum mi chu ka bare dan la kono choice ni somebody mi mo kwit to don kuje manan le dien bo ne kono lan wer be ay jo wer sa jo lat ken wer zo asas men ter wala da ton ka tel menga je about our culture tel menga je about tin content lat ko rodien de ngai gwa da ni nyo je la be ga sa me nyo la ni te la ka joje be ngai ni ka yen pan gun bu problem kun be kula ni ko lan wor malar yen tem ko gan ke lar la nyo la ja mo le cha ku ti ken bun ko la o ton mi ga asas man lat ka to bun ka cha jo no kan nyo la be gwa de kan lo gwa da ni an bu kula tin na nyo la be ka ka ku ko ne shukula gwar ko gambele wen wor on kani kene konde assessment de kan lat katungna me nyodi yema kana mani odi alaga dia le konde je to ko gwasi dan kwikan tungna kan kana practice ko rudian dial
gor kene ka marik ka jana marik ba yin kana ci kana gorba tel gwachi go tin kaje amarik cha jange ke education teram ngaje ko shi gor in the class amarik ngai ke je wichar mi jiram la di wichar den te ko ken le den dobna la ngai keten cha ngai ko shi gor ngaje gor amarik ngaje ko na amarik and yet kana ngaje long ngai ne mato dong de kon de shol de do mala de lat me problem de lat dong me ram mo gor dong de lat je de don de lat but chen de we a long raid so no mo amarik mi shi gor te ka amarik dan jigi wichar dong jin gon nya gatka ku interact ne dia la to you know chene de kon ngaja mare gan tama kene de kon tin chol kon ken wo ke ne de kon tin la tali ke de kon chol no ne la tila ko la ka kapinya la don wadi al kon ken ne de kon tin ngaj amare better than ne de kon chi gwarte tin tere kuma ka ko ken ku ke interact every day kane te goal to right ka to bun ti labu kap ken yin ken ka to bun ken de diala ti ne diala ken de kon ngaj ka to klin kane de kon ngaj ka to ka mare chicken gore je ken ken go but ngai kene 100% achen ku kan wi yan ye pinyan tama kan edin ko ni che gwara chigan ko no university level ka ngor len ken ka 100% so nyodo ni yodi amarik tele gwana ngakon amarik di ngaj wi char ko jiram te gambele de re ngaj di chot kwan de re ngaj di chot chol de re ngaj ka tok linglis english ku ko dan le gor no de ko linga je ngum gor ke english ke ja mo gor ko de kon to ko ande kon ngaj ke ja o kon to kon ka wi to go ne to go tin la por jeng ne bana la to wi dan ka na be be ben ka ne ken te dong ngai ka to kwana ke mi rambe ka disa baba no ngum bon ngai to ka disa baba be ben ka gambe la kan jara mamo babu nyoko mo ka translator bu go pin brama be million bur be ka cham yen ton bi alo dot ke te kun ba ke shi ari sa mi di chaje la ba ram ma kam je la de me ko jen ngaje to ka to ko dien to ko english ko researcher shi ko bun researcher ka kawaine chang jonji gor proposal bi kula gor ka duwa din chuy ne ku jogi kam proposal rar kem ni ra ka tuglin lis bi leli di tell way out na me a poor education te ko kon enyok mi che ko ben ko cha tung nuer cha gor no ba jeng ni te right now ka gambela ne de konen bi ken yen tung nuer ki ne de kon ba mare bi ngi ka ngane ko amare tu ko ne ka time wal mo wangi mon men cha gor ga ki university chi to english chi to ka mare ka to english men cha gor ka college bo tok english ye tok amare adob dien beken gadu nyige je kamare gone kene kon la teacher en konten kwa tok lo ke kwidien big ngene tok nuare ka jana kwikan tok nuare ko gor kana tok english tuk university do la degree do tuk je ke english tuk diploma do tuk je ke english ya amare ke do to ngomi ki kene tin kon tin ci gori language kan be na bi ken jone ka primary 1 wona ka primary 6 kene de kon bi tok amari nge ki kene kon bi bi tok nori nge ki danyo gwejo na me shi decision gwa a poor decision ma kan analyze gwa e ngum beto ka generation ndanan bibben ki generation ndana kulete en tem magore kana je ku ke ti ga ti gwar from 1 to grade 5 waka grade 6 tama ka tuglin lis chobi ne grade 6 chalare jeno dul gor ka dien bikane yiglel ka amari ke english amari me ken tele jingare ten tele jino le mugwaten kul butong ne je there ka grade 6 dien bijo garan ba pak be 1 year ba je tuk re stress kam tele me ngaje tele me kaba ka queen expect ba je promote ke grade 7 ba tok english ni ba jo tok ta do ba dien nga shebamo nga chara mo do ba dien chara je ka je quality education gambele char ka jede a char dien mo dong de education da gwa ka gambele uh, la gambele gore lan mi gwa gore sherte go te ba kamrar ne tin kon ti ngero no ka gwar ki ngai ka gwar no gwar tede mi rama ngai jo gwar tede right now ngai jo reaction na na inshallah video shalat pan te ne di shela no telere ka gwa gare batorin be ngai gat kan la ro che turin che ngach gat em mas ben ko raje je ni siang since birth mane me che dide raje ka tung nuare nguma de kana che tung nuare che ngeke je jin gur ke jin gwan gare ke jin man gare tini mi che gat chi ngi jo ka tung na kudu mu che nang rundi yalo ko mo gor mo ka chang dul gor mi che gor tung nuare tin de je bena ngi che ko tung nuare to ro re de be je ngach
100% ba janga tele bi dalton jin gadu bi kula prepared ka university mu wa gor to english ten bong ten gor gaten to ka waine ke to nuore ke she amare adwo badien bi kerodian kula ore ale ka jamo ka gala kula prepare ne je ka mebeben korun angada mo jen bi kula wala de kam gada ke gad ka kene den kono goja bi wala de ka tomorrow so goro de kan te better education ken goro de ka lojo ka tai dan e gone ke je ka gwade dan mi gori e ket tele mato ka ji right now jen lo ka gad jo ka zero level nyo tong nuor chalu no de ja gore ne de kono la do gwa de ma da tang de ja gore en ngeje tong nuor ka kan ka chi jala mai ngade mo chi jan la me jere mo ki minor ka tong no no ka je passion ka ko anwar de yinge ko de rande janga che pino de tukra de ja gore bo gol ka so jin la dungo mi jin gon gat ka charungu jine ko la di gana gambela la rajo ma la je ka kwi di gana kon de gari ne gambela gui yene de ano gat kon bi ka pi de no gadu aku gar ka gambele jano be gor ko tung nuore ka 1 up to 5 k 6 run ba we jene we ka disa baba ke don ke 1 up to 4 che gor jinang ye ka disa baba we gorten ano jini we gar pin ba ka do je ka tung nuore jano kui to buñ no ku je gudu ob dande gor ka je don sab je kel gora te ka mon iyo mi jeno goro de pin batung je ka zero giyo ba lo nje pin ba lo pin ba lo ka grade 1 ka jana che run wan che ga tu ka class ba lo pin yo ba nanga grade 1 lo be ba mare be kul nyo tok be to ke aune enyo ga gen be fidelity to gun be kul nyo tok ka jana che wona ka grade 4 ka run dang wan gije tam di de ma be je west learning tong na e shi ma tok ling lis dana ku kwa cha bong dial do ga je ka higher education ko university bong dial cha do tin ka to ka waine ado ba dien baro kule improve ke jetongo miyo mishi eta right now mishi kon ke train and tama shi kon mind dien shi kon train and tama ado ba dien bana ka nang nyam ke jamana yen diet gana kon te ke gambela especially da mara kana nya mara kon ti la masi ne ga mala je gwada me no dien ka lane de kon ti la me kun tongo mi no gat buga gwarde gat buga gwarde right now ko ngaji ne ngwante ne bumbi ke right now you can tong no yes gwaelong lo people are enjoying by the way I've seen people they are enjoying it no gwaelong kwa tong no gor cho gwa buga tong no ko ngai jin che char won yam plan do won yam gadu ke university che char yo jen we grade yo je tok ba drop out ka tok no re balado jeng do ngai tong no re je tok balad jeng ne gwa da dien jene yo we ke we yor yet bo ra ka tok dien ko ga ta man ta yor ka ren yer by the way ke kujimi kaga gada ngai kan tok America lo but tele le je kana ka America da ngai kan bro do yor yer we ro yor yer bro linga tok ne ken dang belo tok na tok ka ngai jen kujimi nya ko gen be la nang time je ne ko la ko Europe mi chi wo ka wir ko ken la ya moy ka ke 1 year ku tok ne tv ko la ngai ka ngai du jen tok mi gor ye di to ka tok ka no le method ka tok English ko en English tor ma jen bro ko linga jemone ke ne to men ma butuk bi ngadi after 1 year butuk motor bi ngadi pide choli ro blanco jeng ya ju no ne me deri no ko wire ko kien jeng tel ji background education mo go ngo de la deri je ko man lo jatan de let ka warehousing de letten ke inventory te de man de la de lat ga tet cha ga let ka dul gor ka bad la daga ga tok mo ngeji tok mo keji tok cha ji bilat let ba beje lon ka ji ko shi tok chi je ignore me dane ngode kwa ke ji gwan kun kana man kun ji ken ignore na mo ba e challenge me dit ko witin ko ken ko shi na chi ka do jo gwa ga de ken basic de ken kan ngach ngot ke kwa me ne mo chi ka chop ke jen gwa dana gor ko na de ko ten an raje ke ngade ke bad education dana te ko kon ke Ethiopia ke ga gambel ko tel gwan mo kontin gaja no bagad bo gwa la tok bendo yo changa right tel ma la de changa ken butuak panya la tok yen ne na te right na mi chu wi online jong dong chi cha ngwan cha na la gwar ke no mi to la ja rol ke en ran bro gu jeno che mo gwa che la
ba telle tok mu de la de elang ko di tok teleje men o ba online ba gwe ne den gon konten gor ka tung nuere ba tin gor ka tung nuere online kene di shop ko di ka gor ka na gwa tung na wali ka na gor gwa mu de teleje men o ka kwar kon ba quick kana point na even tung nuere na me they don't know jiro je la ran ba jonji tung nuere ba lelde jatin ka mari mura je ka mukta bani shin yo ba rai ka tung nuere no ki mi che jan ba gad ba wo da gambel ba nang ka disi babu ko bu kan tuk bun bu kan on ku kon le lecture ke slave ko mingi tuk bun ba ikul moy lat gambele we dan te ramade kon le dictate like me nobody can dictate me te to de shwana de jalaran la ne ka tuka wayne la ne ka tuka de ne la ko en language it work dung no waiting ko kenen te ka kon ki modern welcome this day te dialat ka tunga ka tuk english bro link karara dien mu wirar don chite ka opportunity mishi jek bo right ka tuk english namo a kel mu gor no de la no right now ka gambele ala education dan ba beje lung kata dan de kon jal kaje miken koru dan kon mat koni kon la dis gan ko ka gat kon be be bi je kon lana cha ramadan make this decision ram dong tel gan maton mate ja gar dio dong chi chop ni al kan dial ke che kan we de dien chi kan te ke ethiopia ko mi chare je la to no de gat nen ti chan ku lo gorun bi ka ben dominate ke bi ka be rule ko jala la to yen bay lat ka zero level kenyam ko run telam bi alwang let me simple say this god room ya tungwan quick can talk amare quick can talk english right can ka to ko romo mi shi wi ka we ka university ka to bo be yik chop ka university pan but dundo mi jini gwe changa tok chenga changa gwar no de to ko de nga chaka tel mi cham ngani je but then yet they pass like an degree in Canberra. I don't know how kwaje second yet I taught them so kwaje I don't know so ka kon cha kon bi compare kene ti ko ken kon we dan te do jok tele building mu gwa mu ten tele infrastructure tele good road tele kon hospital changa machine kon de na bi ye kan mitere mi to da la na ngaran ba nan ka jima lo tele we are nothing ka gembe ko yi kon shun ka raidan tele kon mat what I'm saying is this gambele we ne ndi cha gambele we dan mite mi shi kon bana jalat ala kon tel mu go islanders kon pain kon ko kon bi la no gare kon chuini special no yen wer mu chuyen dul walu nan tege ya akwa pele dul wal kuyi go dul wal kuyi la na we na tan na no resen no yen dul wal dana tege ya mu shi afa ko bi ko men be ka ben yen kon doctor tan la du no yes ngaje tok ala power ne limited ko makana kon benen yal kan ite yal tele ma debbe ay no te ram te ka power ka gambela ma dem gwa dala bat che gor ke tielan te ka je ke jende shol bon wo ji tiel ko te ka long ba du no che je no ngaje ne te ngwane te ka long du no ken chikan goro de kan wede kan le de ka long di na power en ma de ran de mo gwa de long ka le de ka ko de ja kam de je no we di de lat kan wore ma lat ka ga dor ko ken de je lat bore no so na mo kel mi je ka long ka gambela right. So education nanan tema kone kolan ware de kone realika de na writing de diet gande ke written ta dana gwi kene jeno bugat ken buga shengaja duno kenyam cha bu jon ka ba nga cha kla tung ware cha le 1 up to 6 ba kon jogo no 1 up to 6 tung ware dung no university level atok du ka grade 12 kat to ko wana nge to mi atok english chi to na ke shi amare katuk english ajan majan mle na ka je chan gad boro lingi ka kawaini gad boro lingi ka buini ko kienin kono ye gar special ramati ka advanced level be interagde kana ka jen to ka dien be rodo lin kana ga je ka jor to wi ko kienon ka jan godan kwa ngwa kwa lo nungte do be dien ba kon bot eneti reng medine ko ne reng kan gat kin kude te ka better education kude kane kon la por ku kana goron bu gar e ko chi language che bat within steniken kunetin kon gat kin don ko rodian be kan gat kin be kan ngara ko this is what is happening right now right kon ajana dana to chwa gwinje no na me system cha le ka system cha le ka cha design ko benwari be ka jagu ka pin
mi yen gu yen ber right now ne mo no kene lung ko ber already live din ke liu jen ta live bun ta te ke selfish chicken go chicken go lung ko chicken go de lat so anytime mi chun wer we go la ko na ju jin to ngi ku to bun so you are not one of us ki jiran gambel that is wrong, totally wrong. I mess up no more chicken mess up mi jin wara as long as right ka tung war ti gambel jin gan war gambel we do ti ke chon ko en do de go no de la ti ke chon ko no en lat ko mo de lung ka chai dem leng re wit mi chi tok ti ka lung ko de la du no ne ti la ken kon ya yer ko got kom dial kon de gambel ken tena of course ka gurutin but jiran chen kura mo ko jirwaj ba la ti ka right ki chong no bila ka ja but problem dan wona mura jente right na ti ngur dien ma de jogo no ma ladi mo wrong cha tuong gwa bi dial bu chu je la cha goro be je support ka do ba dan de yen nyam ka ja aski ni tin wore ti ra juri te yar ka ye ki de lat ki je bi ara idun be ku fight ni de ni kon la kon do gwa da metel ma daga kon ko no mi cha de kan mu dwa ki yim kan mu ti ne na ka jim cha go do ba dan bi ara le ka ko de nuar de ka chu de di de wi ka gambela ki dul gorka so red will gorka dan ka gambela right now ko fall it is falling apart ka shi kon bo won yamten ko mu e kan shi kon capture ala disease man chala juhi again dul gorka مثل la quality education ray we dun tel mo gwa mo gor yana I'm telling you la yana ala yana tolong la yana tolong tole dire biya tol I remember bong dia le kon de doy ka ko lu ka gan wer bon lu ken ko moy ka yu chicken lu bang cause by a pro jami akam jara mi je ka yu kor da ku te di challe ka yin la ya chal yin to baramu mo kin man da ku environmental environment ro de je ba je o chole to i bere cha do cha de sa chibire bilin no gwa lu ngajin be gat kun bu ka to ngajana like chiekte ka lat ka gambela ka tongna tok muktab ni lat le na tin ka tung wer right now ching ni kabel man yu kabel to bu ni che witin gor na mamul ke cha ka tuk bu mi ku ji ba gware ra din ke yo bu kula we tung wer jani en benefit mi fair ka gambela ke ka widial ne diala ka gor ka mare ba chu ngaje no ne me e fair mi cha ngun ni al je bin ni al ko mu wale te ga nuori te ga bun ne gor to bun ne go to nuori nyu je gwa no ne me the problem te reide te ka golot ke reide je mi che jende fa mi logo no to ka mi logo to ka english la to lo logo ne je de to nuori bo de je wo de da nya de je wo de ne dial de ga gor ka mare de ne dia da kula fair but che de te tanga ne babu yorpin tibu ngani tung nuere ka tanga ne be amare ngaji ko ikan buku dari yangon ko this how it work gan min yeje ke wo be invest by the way la te re ngit ka da be invest from there but embe je ka kwire no man but me da ke ngini garu la doctor be ke ngini lo dong te fielo dien dong footballer you know chicken me rum ka man dien be te benefit bi benefit bi nen rate tin kontin te lat ke gwado mo especially nuere e benefit to nuere nan kon wena dien ka gambela michi to nuere shi wonga be nan gwado dien anyo kudu ka grade 7 bituk nuere bituk english bi ko tok tin e tam nindi baram be onanga je ko vocabulary words baga ngach ka tok english ke bu ko tok ne je ka abcd ko tok da dien shi to dan tok mu da dien mo go time go re time ko bon ya go bon to bon michi gen bon da dien ngaja but chagwa ideology mo luno yen by dominate ka gwasen be kana ma she chong de kon char ka kwigan kon en mi chara ka kwigan ka jinde char bu ka kwigan ko ka dob dan de kon nyang mi char dan ko mat de kon system ma me mi she gorno bagar kon baga yar ka next 10 years ke next 20 years no de kon gorno de kon ka ga de kan tuk de kan ga de kan take future de kan interact ni to goal ke to win ko ken ba de kan to watam mi jinin guji Kenya ke Uganda mi jinin guji system dan le ka gwar kana to English ko you can understand English a business language ning naru din ka jew mo den lat ke market ke jemo okay den lat ke market ke jemo ka mi jinin guji ga kwar dam chicken gor to ga mari gor kana to English gor tan den gor kan French gor kan Arabic ko nge kana ka tu chicken tu gun mono content no ka lung tin le na ka wi mo ka gat ko na ngumbe kana kula gat kon guji no be kon le ka kwasen be
kona kon cha chung pin ngit kona ka cha chung pin chana nen ko shi kon gwar kon chile ngot ka taye wal mele kona cham no kot cham ko no tuar no like cha no what is neck ko kuji mana le barai na kon ngaje no te university believe kon ngai kona no makelo so do ba dinde kona kula kap chung tama bu kona bit bang chengte mi jeng lat kare we dan bu kona pele no special education jen men nyam long re te gada jeng cha kon kun nyir gona dial cha education cha de bu rob ko kon cha de bu kwal ko kon de kon jugo no na meshi jen chung dan de ne nyam gaje gad ko chicken bu ko do ko mo gad ko bu ko ka do be me ko kana future ko kono no gad kana future kana wi mon gan me kini nge chitol jin point gad me kini nge right now jin budo mo ke jin sheke mo nge the run tire de gamedi it does not matter che struggle kamu jeng chi mid te di chele no me gwam te chele no re chingu ka tam tam ajan gadu biti kulo pi dorun ajan bukulo wiya kep man bitte bi kula kep mitele good education right now chero de bullo education e we yawo chiyo to belat be je kaje bada wo bete ka charma gwa kamanda ande lon kalen re te kare de shi manda ka lok de ji duar de ka lok de ne diala kon te kaje de ka lok de wi de lok bat mu ci kon kula char ka kwidien ta ngum to gona jin shara no la yo ticket ka gad ku yo ticket ka gad ku ka wudu ka do magwa no mo gad mo wote ka poor education right now ngede no gwaden be jin bu shujo I know this thing ka kor gwade dan ka gote konde shi mo dong mo te ka gad mo managen ka kwanga ta me dan tama re kam man kana gwan right now ki man che nyuro tama man dong madana kwanga tama ki te reject te tan ti gwan che nyuro tama gwan dong madan te rien lot ki te gote te tan ka gad ba dong tama dong che nyuro bane ko jen kan ro da nge ko belan mo gwa be lon kalen kana nge ni me dan e ngude kwa ka do dan da struggle ka man ga lung lan mala lat ko kwang jega ala kwang ramichi kwang shi mat la shi man la ka longa le de chen bu go longa le ne ka ne la ka longa ko cha nyuro kwa ke la le de be mo gwa be ja ka be nung re twar shi gat ka be shi de chu mite tan de li ka liach de pur ka kak de to go de ka ya le ka kene diala ti ka de la lat ka ran jana lan mala la ran kwang jega long tab jega long ko kana ko ne yar ka kon ban mi chana chara het akan ngwan yal kan ne ben te to go de ka to re te ka dan de kon kon obstacle ke jen kon ya ga re dum no kon de kon ko na men tema a jat kel mi cha ga re dob dan en mi lat kon e walam ngai jen o re cha tung to ko cha che ben la fo zan dung dul gor na ma ai no bara do dien anga bana ra ke jama anga ba anga jeno te ka longa te ka power mi ku kon torture ka ku education ka re we dan gor jen wona mo de jangach ka ta dan dong de ne dial de kan ro dial la ka je ko gor kon o gat kon bu gor dial long bu ko ro murun gam especially say gambe la karwa tele mi jini gudeje kan dol yana te wala me ngore ka kwa kan te na mentam mi jini gwe share ba kan share te wal tele mi chro da ger ka gambe mi jini gwe ideology enta kana ba gambe la jen nyur tar shayne me wal tele mi chro da ger ta dong de ka building de tot dong da university chro da geron no ke gwe de kel kel shio she won yamde no de le gwe ni dong ko chete ka ba jay ni to ngwan ke motor dong de la jen o dong chro da gero of course change mes labe but yen mi share la ken dia la change labe once within a year dia nen gambel dan de bai da shi ne we do dien ala mi shala ni development niam dia nen da shi we do dien che de ta tar mana ante jenwa ram kel karwa da re na mite ka lwang ke bod mu gwa la de dia la ka gere kenwa ne dia al mi chicken chuori kana pal chicken dilwa til kana nyir kontre dan mi chaka pel right now gambela da gwa ka kwishiyanka mitalia madede dine di ala konte pal ka kode ka ni shupal atil we ni fake prof ni right now ka tang mi chicken ling te di jegle rodian ticha gorno ba ko wood all this thing ko kon non ko point down on amukan ko dan ko releka tela do mo gwa me bane we dan ban lon ka mo kon safe ka we la ja saf ke ne ren kon en trade mistake mi jam mi kana ne kana kon burudin je dung do mala kon mi je la kon a link ka bane fel right now de jogono na me la beje long kala je ke long amena gwasen bi ka cha ja long ka ma
kami de jalwan kami de kap chongo kor gwa sen bi no mo e message mi goro no de kam ye ma ba ka ngweni no yen ngweni dunwere di ala kono te re gambe la ngaje lwang du no le tiena long ter go le yen no stand dun yen ngwan were gambe la shi ala na don were ka lera mani jideka chidien ka politician konte gambe la lera mani jideka I know this all the time when I talk about yen ngwan were ki I mean yen politician were no shi ala na were ka everybody like come up to me but ngada je go an let ki yekel ta ka runba te dong choba kan ire konin te re wajen gwazama no trama ka lwang da mada lat re nware mada don wada e lwang ka ja but one thing and an jek o jin mi binge the bi top e chilene do ru ka ka ja ngada no jin la kwana je gane shang 24/7 kwanu tele gwa bo ten but chari kamun ga amdi let ka dor ko tin la be chicken biga kwido anyog yen kam no kun pale tek and this mess day come ne kon la use te la ngwanen wore te ne rin wanu la te la rodien mala tek ka rodien ke tek na tek kan wore ka rodien la ran rojelu raradin bijelu tele mengaje ko shi ran doaru bi moy ka advice mi chiro lun mi chede mun nyam ka jere teka ala jin logram mo mi yerne dor mi yerne rode pale ko sometime do ten against you but mi yerne dor goro bijina strong ko bi lara mi lere mo meje chi mo go and I don't care what jin yero ko wado but I care about rara dien kuli yare dor she na me mi yer dor so ko mi yer dor ko concern yerne gat ka che yere ji point do mi yerne ji wado ma do to de I don't care man you can do your thing but me we touch ki we radin we touch chagwa ko society mi to kondi altin de jugo na me chagwa you know yen ngwan wer la na tek chagwa tek tel gwa banana tin yen ke yen future kan were maran we la ne to ko ken yen lot future bu kule lang another thing gila we joji ko rudu ne kan la no politics when it come ko jiro ne jin ga queen were chi politics mu kwala jonji jin wo we ko am jende kula politics but jo kan ye yen no re chuke kwa fai ka queen were cha jonji no te longa long nuara mo jo jin ti ka gwanter mien kel long nuara ta ka gwanter me long nuara man ne kel balel mite mi jeng mi chanan den bala na mashego ko gorko bridi albuka fe ko chana ta ka ko tana kel gi jiter ri ku yir katne jiter ko enti ku jeme chu na ni sha lo we are not safe that's what I'm meaning chi ko concept jin pondu mila raji je ka dammo da dien ki ga madu da dien mi mo kan war mi shit ke ji na mo je ga che go cha na bu nan nya tare kun dien ka wo dien go dien yo let kel especially la ja lar ke ne no mi shi go ngaje no don shi dor shi di la apologize ramichi apologize ni chiang wa chi ade longot ka min yeri yana ko che dwere che janga but ri ka karam mo chi apologize che janga che de lar no I'm sorry che de lar no che dwere ramo mo ram je chi ramo go mo ram bu dwere bi ngaj be lar gare che dwere ene me che tena la ji apal ke ka la ngaj ko ram me che dwere che lar che bele to ko don fas kene but next move che bu goro be dwere be nyok lan enyo jena mo la gor ka mon so yen ga nwar ko la use please la the nwar ni can take a position with the military je ko you are the people to buy use a politician because that's what is happening right now ba gan motor ba je ke ba je la gwa da me ba iyam ba kula ruma ke ngene te la ri ne ke you know ba mi chiro lu mi sha de la ba je la ko ba je wo ko office I know this thing because in the government mi shi wo ra je lo ti te gum la ba je jin ko politics but could it be politics when you are defending your people wrong milat ke me je ka randu gan motor nu da je ente de gan to di defend wal shi defend de la ro kala ikalade no money abuye politic mo atini yo ke your people for God's sake michu nya tele pure maske tele karam today we tele charity go tele dulwal mugo ala wala kon maske ngum de le you we should fight for that de miti ke chakati long la to la jin cha ko ngi jimi tele jilwang ko kan jimi ti ka long mi ramete long cha ide ko ban mi do je gorno bilie jono chu yu gunje no chine dial shigalen ko this what is happening chai mi position metot be sure ju le lo ko ju ko bulungu lo le siete ne dial len but che jan la issue
tanda gwada me chigen goro commission goro mutel mo gone this is a nonsense gor kan odin wadi ke tik tell mo gor kom like me I don't need all this thing tell mo gor kan ban wari ke tik gwa ko tik nwer jen kula la tik damo wale ni mi gwa ke kwira da dien ko jeno bi mu gwa bo ko to ko ji mi chi mu gwa chi let karar dien ngun no ko jeno de mu gwa da to ko ji gona je no bana chonkel gona duwa mu gwa ko bu koni di albana kulon ko bana kalon kala ni ke las ka koni di malagan nore so jen mas je dana gore bi alinga na mo ni shilo te ko chan de kel gwa dan ani bi atakamal ban le je kam da dien